Kaseng Khasi Students Union North Khasi Hills District kalai kajingero ya Deputy Commissioner Karibhoi District u Abhilash Paranwal IAS baki Kampen Roy ba kaseng kaladawa hakisnem palalitno kum kajingdon ki street light ki foot over bridge bat kiwei kilas dang ban urlong ha kane ka district ya katay kajingero ka KSU kala penpau hadin bakaladep wan ya kendu ya Deputy Commissioner kabalong ha ka arpunriu terik ujemang arhajar arpunriu ha ka office trikam ka jong u hanong po bat ha ka ju kapor kum kadak kajing sungu bat sungu burom kila penkup burom ru ya u kabalong ru kum shibenta ban ai kuble ya kajing syakri ka jong u ya Karibhoi district kum udisi kabasyan unsami na ka district bat letpat sya East Khasi Hills ban syakri kum udisi ka East Khasi Hills district ya katay ke jingrit ya kendu ya audisi dalam khmat da usamla Ferdinand Kharkamni ubadai u presiden bat usamla James Heliang ubadai u general secretary lembat kidkhot jongkaseng ji kudu dising kadai kalau bagi sintia cubu uba pi la yak lam bagi ka isu jongka district boy di jimat dawa jugi dan ski bapli ya ka tulgate aduk itu ya listri syaka National Highway Authority of India kunju sedang Ministry of Road Transport Government of India Mio akan reply hostnya aja kamleu ia mungkin bakil sistem ki balalek bakil lagi di dawa jugi kalau ia ka foot over bridge entah ki nong ya ijat nong kawan dan ki pedestrian UI ya kajing syukia jong polisi buat layo pat long lalu nanti ko mulai mohan about last time basna you condition pay but juru kalong ba kaji kendu ETC kalong bagi follow up ki we pat ki ba labu di dawa kumagila stang hi UI ya kam ba layak skmat ya kaji sliu jong surok ki sliu besar badan layo ban pedap ban repair no berkhot but kumjuru ya kajing long dum ya kena kelenti hadin la poi ka janmit de gilaju ai jumut ban bui floodlight dai kajing ya ya keren for la poi sha ngibu ki street light je kumo pi mata naduk na po joroban shadu shanisha nopo adu sha umiam wadon hi kana national highway 6 kaba peniat kana ka bill operate transfer ka layak shmat but shen gim sa yo ino ya ka shai ne po so nongpo so rumsting so bonihat bat kunju kiwi kisnong tu rik bedokam kalong ni ba kumdong ini yang baik pat basil ya kapilai ya habagi pedu pat siru ni ai jumut ba yang jong kini kisnong di thau ba kinpet ya kan sebut jusap dai kai ga jingai jumut jugi kalong ba kat mentahi kumba ni la yat demba jong ka project kabala stang ya surok dan senam aja khalai aba ne yang DC office kai tino yang dekat caka yang next yo di Surop syaka National Highway Authority of India yo ba haneka agreement ka don license ban snai di Surop hadin ka license kata ba ong bel hadin kata kayus nam belum ya kajna lani ketika toolkit apa di ka operate de hadin kata pat habl adap tik arpostem ka buat lai ba kanyus nam arpostem kadi bagi final pat syak state government hakaba ngi knowledge no one lani kilometers kamtam laki bari nawan wan nabar lani kamtam yangi gitu taisnong gimdon kamshu bansiu namar kajing yete agreement ka potlo hanrei habang yu ipat hakajingdon jone khanus dem banbu ya tulgit di persmo sudisi wan pa ya ka National Highway Authority of India hi kan penbei ya kajing siu ya kabai benai lani kabai light laman la benai luk di area ki babu ini sulai ya kani ka betaru laya ya slok ha ya liu jumut ha padahal yang jugi kumban ke bangila keren ke bangila yang terbaik yang ada kam ingin follow up yang lane ingin butin yang si kemai pan demba la kumbagin ai da kaji tho kan long ka pasuk yang i bangin butin no snap di habede bat connect football bridge di suku ya jembatai UC marketon kini ki stretch hangne iba kini ki wire light na po MCL ki tu ko kini football bridge ala da pen kerja kene kadon ka julu sap de ya kai ka bangila ya baik lang pusi golong ba kai ka ba dei kon kame ini football bridge padon kumanong po di atli borni po
po athomer tadi hapo musling hapo moleng mokan kan long ke igi ke kap bagi jit iki caka ban light na kini ke wire jong ka MCL mada ingat aki wire ke MCL kin bun gi jing lut abat petria ini post dan ki wire ada la pakai don pat kiba ngimla syu ban pendu ya ka jing lut resep apa naliang jong bisi pat ini pa bedamenta sa atilash barwal unjuru bersawan pemairu kucing baik aku joint inspection batlang bagi KSU dan hai bagi office bagi baik kumno fat bagi demi yang kata julut resep la kalong dikuwe ki company bandai lan kalong la kana hai masih jurusan ya kaneru ni kuahi ba ingin budin na support kabari ni supu ba kane ka jing trekam step jong kane ko port manta kane ka jing kian jong le sihi namar baki XT bagi tho austam arja kursan unaliang disihi hiyo ka ST reply aki penai Oktober November bat naliang jong ka nahai lomba project director jong ka nahai ulapa ST changi ka sang au khayo tarik u samba bat niyo I hatu jipho la ai ngi ba hapu rung penai ngi pendek ya kam bat niyo I ba kanyo tarik jong liu penai Jun kan selong si penai bendap bat hinre ngi I ba kan citre ka lakap step hinre ngi ong ba ka citre ka step lan ni kala step borok mereka ni citre borok kadang long sang kumpa 100% ye sekini ki badang sa 20% ini ai budin bertindak ban kalong ka jimutoi jong pai ba nong lek nong wan tam e habang yo I ya kan ka judon jole ka surok mentan nong lek nong wan ki bro di banabar di ai ka tiro nomor ka di surok ka bai na tam bat ka belong well maintained bat mental ada mi snake foot over bridge la mi snake light dan street light kalong ka jing internet ya ka dong la ne ka fine ko ke juli kita di gawe ke sementoy but ngimdi ban penduk sementoy pat ilade namar ba kani kesurok kade ke bagi hapsiu dak hajna takadaw ka bagi long apo yung bill BOT project kambot pa ngide ban yo ru ya ke sementoy jong pai ba no susdong namar ba kambon nadu pa POE pastang jong de surok di jing accident bobon ha andre menta hadin kini ki accident yo balet yo ba ka jing accident ko kampuna kita ke balong bang yo ya kani ka development kani balong kuntu lang ka jiat kat kum ki kundon an jong ki shnong basa hani ki surok kum ju lang bunyi trai dan yang ngi ki suru ki kwa ba naliang ju si kai ka ki penpau kamdi ka sur ka jogi hete ka sur sampai ba batan yang ju si ni I bau trai o la trai hop ban su bendut lu nambar ba mentau mentak ni wan ai bat ka jadun dia ai bat kawi ka memento sa itu mau nambar ba kane kan long katayu ba khadu yu limi no panani ka district di boy jungi bat ulik long no bisi batmai jong ka East Kasil district ke ni dop da ka jing sokmen habang ini dio beni trilang batu ini ki asnem dunai ai dari ka bat ba do kabe kalong aliang jong kisihi badan menta kan di ti berfight dan bu ya ka jingkerpat ya ka ke KSU ka bu bakini ki development bagi bu menta ade namta ka suk ka shan ka ka surok ka menta badan kalong ru ka jimuntoy habang yo surok ade jimuntoy ru menta ki pai ba no le